kurinda ubusugire bw'igihugu, kurinda umutekano w'abaturage n'ibikorwa byabo, gutanga umusanzu mu kubaka igihugu, gufasha no gufatanya mu bikorwa by'amahoro mpuzamahanga, kurinda no gushyigikira inzego z'igihugu mu kurwanya iterabwoba ndetse n'ibyaha bikomeye cyangwa ibindi bikorwa byahungabanya umutekano w'igihugu. Ibi mbabwiye ni bimwe mu bigize intego z'ingabo z'u Rwanda RDF zigaragazwa mu itegeko nshinga no mu mategeko ayigenga. Impamvu mpereye kuri izo ntego twakita nk'inshingano z'ingabo z'u Rwanda RDF nuko ari uwabashije kuzubahiriza gusa akaba atakiri kubarizwa mu isi y'abazima. Ngiye kubabwira kuri uyu mugabo. Ni umugabo wagaragaje ubutwari mu gutwarana ubutwari n'ubwitange ngo u Rwanda ruhabwe ishema n'ikuzo ku ruhando mpuzamahanga. Cyashoboye kurusha undi, nk'uko twabivuze, polisi hari ibyo ishoboye, abasirikare hari ibyo bashoboye, izi ngabo zo muri iki gihugu hari ibyo zishoboye kurusha ahandi. Iyo tumaze kubona ahantu ko hateye n'igikorwa gihari, turavuga ati wowe caha ni wowe bishoboye kurusha, genda kunganira muri iki, gutyo gutyo. Niko bimeze, niko tubikorana, tugendere ku bunararibonye bwa buri umwe, ku bikoresho afite, ku byo amenyereye kurusha undi, nuko tubigena, tukicara hamwe nk'izo nzego tukabigena, noneho ubishoboye kurusha undi akaba ari ni umugabo wahahamuye ibyihebe maze byari ibyihebe bimanika amaboko biratsindwa. Bamwita Lieutenant General Innocent Kabandana. Ni umugabo utakibarizwa mu isi y'abazima, gusa nzi ko abamarayika basanganiye roho ye nzima igiye kwiberaho ubuziraherezo. Wanavuga ko ubuzima yabayemo ku isi by'umwihariko umusanzu we mu gisirikare cy'u Rwanda utazibagirana ntiwabubeshye. Hari ibyo bidahagije itafari Lieutenant General Innocent Kabandana yashyize mu gisirikare cy'u Rwanda by'umwihariko mu gisata cyo kurwanya no kurinda muri byihebe ni intambwe ishimwa n'u Rwanda n'abanyamahanga. Uyu yari inararibonye mu gutata no gutegura urugamba. Uyu aho byakomeraga niho yigaragazaga. Muri make mapu y'urugamba yari ifitwe na Lieutenant General Innocent Kabandana. Ibyo gutahukana intsinzi kuri we byari ihame. Ni umugabo wasobanurwaga mu buryo butandukanye, umugabo uzwiho ubushishozi no kuba amaso ku rugamba, kutajenjeka, ikinyabupfura ndetse no kugira diplomasi yo ku rwego rwo hejuru. U Rwanda rubuze intwari n'ubwo ibikorwa bye bitazibagirana. Lieutenant General Innocent Kabandana akaba inyenyeri imurikira rubanda nyamwinshi ko kwicisha bugufi ari iturufu yo gutsinda kandi bucece. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe zimwe mu nyandiko n'ibitangazamakuru byabashije kwandika kuri Lieutenant General Innocent Kabandana, maze ubundi nanjye bageze hamwe mu mateka ye ndetse n'ibindi mutamenye kuri Lieutenant General Innocent Kabandana. RPA yakomeje kwiyubaka ziva muri za ngabo zifite intege nke, uko igenda itera, uko abanyamuryango bagenda bohereza abarwanyi, ariko na RPA igenda yiyubaka mu bushobozi ndetse iza gufatana y'agace ikirukanamo leta mu mpera z'umwaka wa 1991 ahantu mujya mwumva zatabagwe hitwa santimetero, kari agace gatoya k'ubutaka. RPA yavuze iti aha ni iwacu, nta muntu uzahakandagira atadusabye uburenganzira, nimuza tuzaharwanira kandi ntimuzahadukura. Aho rero niho RPA yakomeje kwiyubakira, igenda yagura igana mu burengerazuba. Ni Dipomedia TV ku isoko y'isomero ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni JD, ikaze mwese. Tubuze inkotanyi, tukaba tubuze uwagize uruhare mu kugarura amahoro dufite uyu munsi, ndetse akaba yaranakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu kuba u Rwanda rutekanye ku rwego rutekanye. Mu yitwa Lieutenant General Innocent Kabandana. Lieutenant General Innocent Kabandana wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, yitabye Imana azize uburwayi. Inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Lieutenant General Innocent Kabandana wakoze inshingano zitandukanye mu ngabo z'u Rwanda RDF, akaba yitabye Imana kuri iki ku itariki 7 z'ukwa 8 2025 RDF nibwo yagize iti twihanganishije umuryango wa Lieutenant General Innocent Kabandana. Igisirikare cyose kifatanyije n'umuryango we mu kababaro k'iyi minsi. Roho ye niruhukire mu mahoro.
tudatinze mureke turebere hamwe Liyetona General Innocent Kabandana amateka ye n'urugendo rwe mu bya gisirikare, ndetse tunarebera hamwe n'inkingi y'icyizere mu gisirikare cy'u Rwanda. Liyetona General Innocent Kabandana yari umwe mu basirikare b'inararibonye bakomokaga mu basore n'inkumi binjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu mu 1990. Ni umwe mu ntwari zafashije guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no kugarura amahoro mu Rwanda. Nyuma y'icyo gihe Liyetona General Innocent Kabandana yakomeje kuzamuka mu ntera mu gihe cy'imyaka irenga 30 yakoreye igihugu, aho yabaye mu myanya itandukanye y'ingenzi mu gisirikare ndetse no mu kazi ka diplomasi. Tuvuze kuri imwe mu mirimo yakoze mu gihugu no hanze yacyo, nuko Liyetona General Kabandana yagizwe umunyamabanga gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi nuko Liyetona General Innocent Kabandana yabaye umuyobozi mukuru w'amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako, ndetse anayobora ishuri ry'amahoro rya Rwanda Peace Academy. Liyetona General Innocent Kabandana yanabaye umukomando wungirije mu muryango w'abibumbye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo. Nk'ibyo bidahagije, Liyetona General Innocent Kabandana yanabaye umuyobozi w'icyiciro gishinzwe ibikoresho bya gisirikare, ndetse anayobora ingabo zidasanzwe za Special Forces zo mu ngabo z'u Rwanda. Yanabaye umuyobozi mu kigo cya Rwanda Peace Academy. Tugire mu ntangiriro z'ubwitange, kugaragaza ubutwari n'ubutwarane bwabwo. Turabitangirira mu mwaka wa 2021 ku itariki 9 Nyakanga, nibwo Liyetona General Innocent Kabandana yagizwe umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zoherejwe gufatanya n'ingabo za Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba zari zarazengereje abaturage mu duce twa Palma na Mochimboa da Pri, ndetse tukaba n'uduce twari twarigaruriwe n'abo barwanya. Umusanzu we n'ingabo yayoboraga yagize uruhare rukomeye mu kugarura ituze muri ako karere, bituma ipeti rye n'icyubahiro bye bizamurwa. Innocent Kabandana wari Major General yahawe ipeti rya Liyetona General. Yahawe iryo peti nyuma yo gusoza ubutumwa yari arimo nk'umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Iri peti rya Liyetona General yarihaye mu kwezi kwa Nzeri 2022. Liyetona General Innocent Kabandana afatwa nk'umugabo wicisha bugufi, ariko akaba umusirikare ufite ibigwi byinshi kubera ukuntu yitwaraga mu bikorwa yari ashinzwe. Yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza, Masters Degree muri Business Administration, yavanye muri kaminuza ya Oklahoma Christianity University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka Liyetona General Innocent Kabandana yamaze ayoboye ingabo muri Mozambique, hakozwe byinshi mu kwirukana ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Uyu Liyetona General Innocent Kabandana yari yungirijwe na Brigadier General Pascal Muhizi nk'umuyobozi ushinzwe imirwano mu guhashya umutwe wa Sunawari Jama. Liyetona General Innocent Kabandana azahora yibukwa nk'umusirikare w'umuhanga w'intangarugero mu butwari, wagize uruhare rukomeye mu kurinda u Rwanda, mu kurushakira umutekano n'iterambere, ndetse no mu bikorwa byo kugarura amahoro ku rwego rw'akarere n'isi yose. Ndabashimiye, mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka, kiruta byose muhorana Imana, ubukire n'amafaranga. Njye wumvaga na JD, dusubire no mu yindi video ndi kubategurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, banyacyubahiro mwese bashyitsi bahire, mu izina ry'abarimu n'abanyeshuri b'ishuri rya gisirikare rya Gako Rwanda Military Academy, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri uyu muhango wo gusoza amasomo y'abanyeshuri bamaze igihe bigira kuba ba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Ni ishema kuri twe kuba turi kumwe namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri iyi gahunda. Turabibashimiye rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mwigomwe izindi gahunda nyinshi kandi zikomeye musanganywe mukaza gusoza amasomo y'aba banyeshuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyeshuri bari imbere yanyu ni 721, barimo abakobwa 74. Bari mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abanyeshuri 209,
bize amasomo y'umwuga wa gisirikare babifatanije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda